Кандайсыңар, балдар? Баарыңарга салам достор. Ассаламу алейкум. Биз силер менен Байыл жана Компот. Компот. Эй, Нубик сен жана Нубик? Про. Нубик жана профессионал. Бүгүн деген биз бул жерде жашайбыз жана ошондой эле достор. Ооба, короче, биз моякта будем выживать. Ооба, жашап анан кандай десем? Короче, biz анда азыр будем начинать. Все, а biz başlayalım, давайте. Canım Mirmo. Достор, бул видеону аягына чейин көрсөткөндөрдү суранам. Жана ошондой эле лайкты баскыла, каналыбызга кош келиңиздер. Подписывайтесь. Каналыбызга обязательно Biz бүгүн үйлөрдү сыгабыз жана ошондой өзүмдүн мурунку эле нубиске эле үйүмдү салам. А мен профессиональский саламын. Аябай красивый болот. Короче, балдар, biz достор, точнее. Достор, мен анда на паузу кылайын, чтобы вам тияқта не было вот скучно, biz анда мен на паузу кылайын, чтобы вам было быстро. Макул? Давайте анда. Азыр. Достор, азыр видеороликти иште стоп кыла туралы, анан Вернемся. Ага, давайте. Все, балдар, все, biz еле как уже все. Достор, биз деген чарчадык жана ошондой эле баскылар. Biz новый кылдык вещи, новый только что добыли, так что тияқта эчтеке болбойт. Biz анда азыр, короче, доска азыр кылабыз, ооба. Достор, аябай көп керек бизге. Азыр мен өзүмдүн баягы нубиске үйүмдү салам, билесиздер да. Билбегиле достор, бирок нуптар деле жакшы. Жок, профессионалдар жакшы эле. Достор, комментарийге жазып кеткиле, кайсынысын жакшы көрөрүңөрдү айтып кеткиле. Нубик или тияқта профессионал? Нуптуу же профессионалдуу? Конечно, профессионал. Профессионал да. Достор, эми биз үйүбүздү салганды баштайлы. Ооба, силер менен только, а то без вас будет скучно. Достор, үйүбүздү да салып атканда видеону бир аз туралы десек болот, анткени үй Бизде кичинекей үйлөр болот, кичинекей. Эчтеке болбойт. профессиональный Ооба, мен доска. Менен ал из земли кылат. Мен другой досканы. Биз пока что силер менен кичине эле силер менен кылабыз. Стоп. Кровать деген бизге керек да. Кровать? Ой, басында издейбиз. Овечка. Бундан выживание, да? Макуланда биз анда Достор, бизге кровать керек болуп жатат. Азыр биз той издей баштайлы. Biz пока видео остановим, макулбу, чтобы вам было лучше, макулбу, достор. Ох, энең, біз вообще уже устали. Айтчы, Нубик. Профессионал, біз сон үйлерді салдық. Елі как, эки саат. Аябай чарчадык. Досым, кичине эс алалы? Кандай дейсиң? Жакшы. Мен анда умоюсь. Бири-бирибиздин үйүбүздү көрүп кетпейлиби, досым? Я профессионал. Вот, братандар. Ой, откуда у меня это? Ну, короче, силер айтасыңар, каяктан могу менден? Мен, короче, просто мен мону нашел, короче, голову. Мен мону мону нашел. Айтчы, мен все это нашел. Бер мага, давай. Голова. Бер. Бер, давай, Нубик, давай, бер.
Берем hazır dostum. Ne profesyonel. Aldın mı? Kayak var. Arcan Hangisi? Артында kapot var. Kapot. Ne kadar? Yün sağlam bastı. Ha ben de yünü görmüşsün mü? Жоқ, қара менде нуба дейін тұрайын. Қара менде дағы екінші этаж бар. İkinci etaj bu. Ооба. Hayır, toz ornatkanda dostum. Басында даже сенікі үйін. Taylı. Жоқ, сенікі үйін давай. Ha, ben de şimdi görelim. Anam videolikte jimtik taylı. Короче, бас сенікі үйін. Videolikte jimtik. Соның ба? Асыз демор. Так, давай бас. Давай дальше. Ох. Макел голос. Эштеки. Все, мен анда үйге бардым, давай. Давай, досым. Үйінің дұран. Dostlar, bugün videolikte jimtik taylı. Görüşünce salamat. Қандай мен үйім? Ладно, достар, анда все анда. Hoş. Все, давай, братанда.